смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпела града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 5. Симон Киренієць допомагає Єсусу нести криж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Симон Киринеєць не розуміє, чому він повинен допомагати Єсусу. Його змушають нести криж. Пазней він усе зрозуміє і буде ганаритися, що терпів разом з Сином Божим. Коли напаткають мене випробування і терпіння, прийму їх, хоч може одразу й не зрозумію, для чого я не дадені. Несите ярмо одно одного, и так виконуйте закон Христовый. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Яки за нас терпела града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 6. Вероніка витирає твар Єсуса. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Вероніка не могла так, як Симон, узяти на свої плечі тяжар крижа. Але тое, що яна може зробити, робить без вагання. Магчыма, іншыя пабожныя єрусалімські дзяўчаты таксама хацелі б выцерці яго змучаны і скрываўлены твар. Але зрабіла гэта толькі яна адна, бо была мужнаю. Пастараюся ніколі не прамінуць магчымасці быць добрым, каб камусьці прынесці палёгку у цяжкія хвіліны. Буду мужным для добра ближнего. Тое, что вы зрабілі одному з гэтых братоў моих меншых, вы мне зрабілі. Витай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты не женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпела града, Иисус Христе, смилуйся над нами. Стація 7. Єсус падає другий раз. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Єсус падає, але одразу ж подимається.
ён вельмі змучаны. Я таксама бываю змучаны пасля цяжкай працы. Езус усё мужна і цярпліва зносіць, каб я мог быць моцны і умеў вытрымліваць розныя цяжкасці. Калі я гатовы заўсёды пасля падзення падняцца і распачаць всё нанова, то магу многага дасягнуць, але толькі тады, калі буду з'яднаны з Христом. У ім я знайду сілы, каб вытрываць. Устану, пойду до батьки моего и скажу ему: «Отче, я сгрешил супроть неба и перед тобою. Я уже не вартый называться твоим сыном». Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Яки за нас терпела драма, Иису Христе, змилуйся над нами. Стацыя 8. Езус сутешае єрусалимських жанчин. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Езус звяртаецца да жанчын, якія плачуць, гледзячы на яго, але гаворыць не пра сябе і пра свае цярпенні. Ён гаворыць ім пра іх жа саміх і пра тых, каго трэба ратаваць. А я? Ці не маю я звычкі скардзіцца? Ці не ўмею забываць пра сябе, а больш увагі прысвячаць іншым, а асабліва тым, каго павінен давесці да Христа? Дочки Иерусалимские, не плачьте по мне, а плачьте по себе и по детях ваших. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпела драма, Иису Христе, змилуйся над нами. Стацыя 9. Езус падае 3 раз. кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Езус зноў падае, ужо 3 раз, і заўсёды дзеля аднаго і таго ж, для адкуплення ўсіх грахоў, а значыць і маіх. У хвіліну, калі прыйдзе спакуса, падумаю, колькі ўжо маіх грахоў абцяжарвае Христа. Тому выпростайте ваши опавшие руки и ослаблые колени, робите простые стежки ногами вашими. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. За нас терпела рана, Иису Христе, смилуйся над нами. Стация 10. С Иисуса сдирают одеяния. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Тебе сдирают одеяния. Але у моих в очах ты надалей опранутый человечую годность. Єзу, научи мяне шанаваць чалавека, не звяртаючы ўвагу на тое, як ён апрануты. Ствары ва мне нанова чыстыя вочы, чыстыя думкі і сэрца. Не хачу дрэнна думаць пра іншых, не хачу быць нясціплым у паводзінах, словах і ўчынках. Адкіньце старога чалавека, які тлее ў падманлівых пажаданнях, і апраніцеся ў новага чалавека, створанага на падабенства Бога, у праведнасці і святасці праўды. Вітай, Мария, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Яки за нас терпела рана, Иису Христе, смилуйся над нами. Стация 11. Укрыжаванне Иисуса. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Увесь боль и издеки Ты вытерпел у молчания. Мое укрыжаванне расцягнута на ўсё жыццё, і яго боль прыходзіць да мяне штодня, кропля за кропляй. Часам я атрымліваю толькі одну кроплю, а часам іх шмат. Калі настане такі дзень, што іх будзе вельмі шмат, замкні мяне, Пане, у той час мае вусны, каб я не нарыкаў і не скардзіўся, каб цярпліва зносіў усе выпрабаванні. Я укрыжаваўся разам з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ўва мне Христус. А што цяпер жыву ў целе, то жыву вераю ў Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. За нас терпела рана, Иису Христе, смилуйся над нами.
Стація 12. Єсус помирає на крижі. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывши руку свою, свет откупил Ты. Єсус помирає. Помирає дзеля мяне. Хоць я тады яшчэ не жыў, не ведаў яго, не любіў. Але ён ужо любіў мяне. Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Які за нас терпела рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 13. Єсуса здимають з крижа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывши руку свою, свет откупил Ты. Люди звітувалися над тобою і прийшли зняти твоє тіло з крижа. Зняўшы, поклали яго на руки Маці Балесны. Праз яе заступніцтва я узношу до Цябе, Боже, просьбу, каб змог я вытрываць на крыжовым шляху до конца майго жыцця. Дапамажы мне не сысці з дарогі Тваіх запаведзяў, каб атрымаць вечнае шчасце ў небе. Ніхто з нас не жыве для сябе, і ніхто не памірае для сябе. Бо калі мы жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Витай, Мария, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Яки за нас терпела драну, Иису Христе, змилуйся над нами. Стація 14. Єсуса кладуть у гробницю. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывши руку свою, свет откупил Ты. По-чалавечы кажучы, усё скончана. Але Ты уваскрос, і хвала Твайго з мёртвых паўстання вечная. Дзякую Табе за цуд майго духовного ускрашэння у сакраменце хросту, у пакаянні, у кожнай перамозе над сабою, у тым, што я станаўлюся новым чалавекам. Калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам у воскресенні. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь.
Вечны Божа, згодна з Тваёю воляй, наш Збаўца прыйшоў на зямлю і прыняў смерць на крыжы. Учыні, просім, каб мы чэрпалі для сябе навуку з Яго цярплівасці і заслужылі ўдзел у Яго з мёртвых паўстанні. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Каб атрымаць адпустак і можам ахвяраваць за кагосьці з нашых памерлых або у сваёй інтэнцыі, молімся у інтэнцыях, вызначаных праз папу Францішка. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. слава Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была с пропеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Номер 32.